Ni itangazo rikomeye cyane riturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda kuri General Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba kandi umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Muribuka amagambo yigeze gutangaza ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda amwita ati ni data wacu, ati bene wacu abanyarwanda muri rusange. Ariko kandi murabizi ko amaze iminsi ari mu ruhurirane rw'ibibazo byinshi cyane, Leta z'Ubumwe za Amerika zimwotsa igitutu. Nyuma y'amatora yaje kwegukanwa na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu ishyaka rya NRM cyangwa se National Resistance Movement. Akaba rero General Muhoozi Kainerugaba yagiye atangaza amagambo akomeye cyane yifashisha urubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter, yibasira cyane aho mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya NUP National Unity Platform rya Bwana Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana cyangwa se mu muziki mu gihugu cya Uganda. Iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane, ariko mbere gato yuko ndaza kuyigarukaho reka mbaze mahe indi nshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Kiliziya y'Ubwongereza yaretse imihango yo guha umugisha abaryamana bahuje igitsina. Inteko y'itorero ry'Ubwongereza Church of England yahagaritse burundu ibitekerezo byo gukora imihango yo guha umugisha abakunzi bafise ibitsina bisa muri za kiliziya. Sinodi rusange y'iryo torero yemeje ko izakomeza kandi gusuzuma iki kibazo mu gihe kiri imbere, ariko abepiskopi bari bamaze kandi gufata icyemezo cy'uko hari imbogamizi mu by'iyobokamana n'amategeko ku birebana no kugira imihango nk'iyo ubu ngubu. Hari ubuhamya bw'amarangamutima bwatanzwe na bamwe mu bakristo kandi babatinganye mu kiganiro mpaka cya sinodi, ndetse n'imiburo ivuga ko abantu benshi cyane baba libero n'ababana bahuje ibitsina LGBT bari kuva muri kiliziya. Abayobozi ba kiliziya kandi basabye imbabazi ku ihohoterwa ryakorewe impande zombi, aho abashyigikiye ko ibintu bihinduka mu idini ry'abakristo nabo kandi binubiye ko abasenyeri badasobanukiwe neza inyigisho gakondo za kiliziya zijyanye n'ishyingiranwa n'imibonano mpuzabitsina. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, nyuma y'imyaka 10 y'impaka zikomeye, Kiliziya y'Abongereza yafashe icyemezo cy'uko bitandukanye n'andi matorero y'Abangilikani nka Kiliziya y'Abepiskopi yo muri Ekose itashyigikira ishyingiranwa ry'abahuje igitsina, ahubwo yatanze igitekerezo cyo gutanga umugisha mu itorero ku bashakanye bahuje igitsina. Igikorwa cyemejwe n'itora rya sinodi, maze hashyirwaho inzira yo kugerageza kandi kumenya uburyo imihango yo guha umugisha abantu bahuje igitsina ishobora kuba yakorwa muri iki gihugu. Rwa ruhigi kubimukira muri Minnesota rwahagaze bivugwa na wa Mustal w'imipaka ya Trump. Uruhigi ruteye isibe rwari rumaze igihe kubimukira mu ntara ya Minnesota rugiye guhagarara nk'uko wa Mustal w'imipaka ya Trump yabibwiye abanyamakuru b'ijoro kwa kane. Tom Homan avuga ko Trump yemeye igisabo ciwe cyo guhagarika iki gikorwa, akavuga ariko ko azoguma muri iyo ntara kugira ngo ahagarike igikorwa cyo gukurayo izi ngabo z'igisata kijejwe abinjira n'abasohoka ICE zariko zikora uru ruhigi. Homan avuga ko uru ruhigi rwataziriwe Operation Metro Sage rwatumye abimukira benshi cyane batagira ibibaranga bakoze ivyaha bahagarikwa kugira ngo bazokwirukanwe mu gihugu ca Leta Zunze za Amerika. Ariko iki gikorwa kandi cyateje imyerekano mu gihugu cyose igihe abenegihugu b'Amerika Rini Good ndetse na Alex Pretty bicwa n'ingabo zari muri uruhigi kubimukira. Homan avuga ko abimukira barenga 4,000 badafise ibibaranga bahagaritswe muri uruhigi, harimo abagabo. Avuga ko bagiriwe kandi n'icaha cyo gusambanya ku nguvu n'ibindi vyaha bishingiye ku gitsina. Avuga ko uruhigi rugiye kandi kurangira inyuma y'uko habaye gukorana hagati y'inzego zo ku rwego rw'igihugu n'izo ku rwego rw'akarere, aho abategetsi b'akarere kandi bafishije mu gutuza imyerekano. Avuga ko yari igeramiye kandi umutekano w'igihugu. Hanyuma amaboneraho kandi y'akarere yaho akabandanya yerekana ishaka ryo kwereka ICE amatariki abariko kandi bararonderwa barekuriwe ko. Buramatari wa Minnesota Tim Walz yabwiye abanyamakuru ko afise icizere ariko yiyubara cyane inyuma y'iyi ngingo yatangajwe na Homan yo gukuraho izi ngabo. Walz Tim ati ikiriho nuko basize bononye ibintu, badusize kandi mwihamuka, basize batwononeye ubutunzi, badusize mu bibazo byinshi bitagira inyishu. Donald Trump yafashe ingingo yo kurungika Homan Minneapolis nyuma y'icwa rya Alex Pretty yarashwe mu kwezi guheze, aca akurayo kandi wararongoye uru ruhigi witwa Greg Bovino. Yanegwe cyane kubera ingufu z'umurengera zakoreshwa na ICE hamwe n'ico benshi bafata ko ari honyangwa y'uburenganzira bwa muntu. Uruhigi kubimukira rurarwanya bikomeye cyane mu bisagara vyigaranziwe cyane naho mugambwe wa Democratic nka Minneapolis.
mu kwezi guheze ubutegetsi bwarangije kandi igikorwa cyo gukurayo ingabo z'igihugu zijejwe gucungira umutekano National Guard Troops muri Portland, Los Angeles na Chicago. Ibisagara kandi byaranzwemo imyerekano ikomeye yo kwiyamamariza izi ngabo hamwe n'izindi ngabo zijejwe abimukira nk'uko bivugwa n'abarongoye igisirikare mu buraruko US Northern Command. Eka na bamwe kandi mu barepublikani umugambwe wa Perezida Donald Trump ntibabona ryiza iki gikorwa cariko kibera muri Minneapolis. Umukenguzamateka wo muri uno mugambwe mu ntara ya Kentucky Rand Paul arashima iyi ngingo akavuga ati nibaza ko iyi ari ingingo yo guhosha icuka kibi. Mukuru mfatakibanza wa IC Todd Lyons avuga ko iki gisata kiriko gihiga abimukira badafise ibyangombwa baba imiliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu bategerezwa kandi kwirukanwa muri Amerika, harimwo ababa 800 bakubiswe intahe mu gahanga ku vyaha bakoze muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikaze muri aya makuru kandi tuganira kuri General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba rwose ari n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Amakuru aturuka muri iki gihugu cya Uganda aravuga yuko General Muhoozi Kainerugaba agiye kugenderera u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ateganya kuzasura u Rwanda vuba ahangaha. Uyu musirikare usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje gahunda mu butumwa yari yanditse ku rubuga rwa X. Yagize ati nzishimira gusura vuba data wacu w'igihangange Afande Kagame, nzanishimira kubana na bene wacu b'Abanyarwanda. Ubu butumwa bwakurikiraga ubundi General Muhoozi Kainerugaba yanditse mu Kinyarwanda abaza Abanyarwanda ati Abanyarwanda mumeze mute? Anko wanje intwari ameze ate? Ndaje gusura iwacu mu Rwanda vuba cyane. Akaba ari General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba yaherukaga kandi kugira uruzinduko mu Rwanda muri 2025. Mu ruzinduko rwasize kandi agiranye ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda RDF. Icyo gihe kandi yasuye ishuri rikuru rya gisirikare riherereye Nyakinama mu karere ka Musonze, abanyeshuri baryigamo inyigisho ndetse abasaba kandi kwibanda ku guharanira ubumwe n'ubuvandimwe by'Abanyafurika ndetse no kurinda umutekano wabo. Akaba rero avuga yuko ategerezwa kuza i Kigali mu Rwanda. General Muhoozi Kainerugaba. Duhindure ingingo tuvuye kuri General Muhoozi Kainerugaba turi n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko mu yandi makuru agezweho akomeje kugenda avugwa, Perezida w'agateganyo wa Venezuela yemeje ko Nicolas Maduro akiri Perezida w'agateganyo wa Venezuela Darcy Rodriguez yatangaje ko Nicolas Maduro akiri Perezida wemewe n'amategeko y'icyo gihugu. Abigarutseho nyuma y'uko mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Mutarama 2026 Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas ndetse ita muri yombi Perezida Nicolas Maduro n'umugore we. Bwana Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise kandi bajyanwa i New York ndetse batangira kandi gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'ibyiterabwoba. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa NBC News Christian Welker i Caracas ari nacyo cya mbere kandi agiranye n'umunyamakuru w'Umunyamerika kuva yafata ubutegetsi, Perezida w'agateganyo wa Venezuela Darcy Rodriguez yemeje ko Maduro akiri Perezida w'icyo gihugu wemewe. Ati nshobora kubabwira ko Perezida Nicolas Maduro ari Perezida mu buryo bwemewe n'amategeko, nabivuga nk'umunyamategeko kuko ndiwe. Bombi Perezida Maduro na Cilia Flores umufasha wa Perezida nta cyaha bafite. Mu minsi yakurikiye ifungwa rya Perezida Nicolas Maduro, Darcy Rodriguez yanenze igikorwa cy'ingabo za Amerika, mahinduye kandi imvugo n'umubano wa leta we na leta z'Ubumwe za Amerika, agabanya amagambo akomeye yavugaga ndetse atangira gushyira mu bikorwa ibyasabwaga na Amerika. Bitezwe ko uyu mugore ashobora gusura leta z'Ubumwe za Amerika nyuma y'ibiganiro byabaye kuri telefone na Perezida Donald Trump, ndetse yanemeje ko Amerika yamaze kumuha ubutumire bwo kujya muri leta z'Ubumwe za Amerika. Makuru reka mbabwire ko sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje ko ingendo zimwe zijya n'iziva Kigali zishobora kandi gukererwa bitewe n'ikirere kirimo ibintu byinshi. Iyo sosiyete yabitangaje kandi mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo kuri 13 Gashyantare 2026 yagize iti bitewe no kutabona neza kwatewe n'ibihu byinshi byaburitse mu kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, ingendo zimwe zijya i Kigali izava zishobora kandi gukererwa. Muri ubwo butumwa Rwandair kandi ikomeza yisigura ku bagenzi bayo bashobora kugirwaho ingaruka nuko gukererwa kw'ingendo zayo bitewe n'ikirere kitameze neza. Matangazo mu mategeko mpuzamahanga agenga by'ingendo z'indege mu kirere
iyo ikirere kitameze neza ni imwe mu mpamvu zemewe zishobora kandi gutuma ingendo zihagarikwa cyangwa zigakererwa, kuko kutabyubahiriza bishobora kandi guteza ingaruka zirimo impanuka. Bijyanye n'imimerere y'ikirere, indege ishobora guhagarika cyangwa se gusubika urugendo mu gihe hari imvura kandi nyinshi, umuyaga mwinshi, ibihu byinshi bituma imbere kandi hatabona neza, ubukonje bukabije n'ibindi kandi bigaragara ko bishobora kubangamira ingendo. Muri Gashyantare tariki ya 4 nabwo kandi Rwandair yari yahuye n'ikibazo nk'iki, imenyesha abagenzi ko ikirere kibi gishobora gutinza ingendo zabo ndetse inabiseguraho. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce kuri aya makuru naho mbabwire uko ibintu byifashe. Amerika yerekanye amafoto ya kajugujugu zayo zakoze igitero giherutse mu burasirazuba bwo hagati. Ishami ry'ubutegetsi bw'igisirikare cy'Amerika rizwi nka CENTCOM ryasohoye amashusho yerekana kajugujugu za Apache zakoze igitero mu burasirazuba bwo hagati. Amafoto yatangajwe yerekana kandi abapilote b'igisirikare barimo gutegura kajugujugu yo mu bwoko bwa AH-64 Apache kugira ngo rero ihaguruke. Hanyuma rero CENTCOM kandi yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwayo rurimi rw'igiperse iti indege za Apache zakoreshejwe mu bikorwa bitandukanye, harimo n'ibitero biherutse kandi kugabwa mu birindiro by'iterabwoba muri Syria. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko izi ndege zifite ubushobozi kandi bwo gufasha ingabo zirwanira ku butaka kandi zikoresheje misile zigera kure cyane, zatanga ubushobozi bwo kugaba ibitero ku rwego rwo hejuru. Ndayishimiye yerekeje Addis Ababa muri Ethiopia ubwa mbere. Burundi kandi bwitezwe gufata uburongozi bw'ubumwe bwa Afurika. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yerekeza Addis Ababa muri Ethiopia, aho byitezwe ko azotongora kurongora ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika inshuro ya mbere. Burundi buzuba kandi bufashe ico kibanza. Ndayishimiye azoshikirizwa iyo mabanga kuwa Mungu inyuma yo gusoreza inama igira 39 bakuru b'ibihugu na leta bigize ubumwe bwa Afurika izotangura kuwa gatandatu. Izindi nshuro Uburundi kandi buhabwe uburongozi c'umwaka umwe, bwaba kandi buri mu ruhagarara rwa politike nko muri 2015. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryahindutse muri 2022 risubirira iryahoze ari Organisation de l'Unité Africaine OUA, naryo ryari ryatangwe mu mwaka w'1963 rifise intumbero yo kuronsa ibihugu bya Afurika intahe yo kwikukira, kurwanya bukoroni, gushigikira iterambere hamwe no kunga ubumwe bwa Afurika. Iyo shirahamwe rihuriyemwo ibihugu 55 kandi ubu rikora cyane ku bibazo vy'amahoro n'umutekano, ubukene n'indwara vyaduka muri Afurika. Ndayishimiye azosubirira kandi Perezida wa Angola João Lourenço yari arongoye kuva igenekerezo rya 15 Ruhuma umwaka weze. Umukuru w'ubumwe bwa Afurika kandi ahabwa ikiringo c'umwaka umwe gerekanwa hagati y'ibihugu bigize iri shirahamwe. Atandukanye n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, wewe atoregwa ikiringo c'imyaka 4, akaba ari we kandi mu by'ukuri ajererwe uburongozi bw'ibikorwa vy'amahoro vy'ishiramwe. Umukuru w'igihugu c'ubumwe bwa Afurika ubu ni umunyejibuti Mahmoud Ali Yusufu, yatowe nawe umwaka uheze. Ndayishimiye yagiye kurongora kandi ishiramwe ry'ubumwe bwa Afurika, aho azorabwa kugira ico akoze ku bibazo vyo muri Sudani y'Epfo, Libya no mu karere ka Sahel. Ariko kandi azanakurikirana cyane ikibazo k'intambara iri mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, naho igihugu ciwe gikorana n'igisirikare c'ico gihugu mu kurwanya imihari yitwaje ibirwanisho cyane muhari wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu baganira na kiriya gitangazamakuru yagaragaje ko batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare yakomeje agira ati buri musirikare aba yemera amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito ndetse n'igitunguru. Nimugoroba irasiyo iba ari amagarama 250 y'umutsima, ariko buri gihe kandi basigarana icya kabiri cyabyo nk'uko abivuga. Yunzemo ko mu gihe kandi baba banandikiwe umugati, ni ukuvuga benye ati n'igikoma kuri ubu batakibibona. Abasirikare b'Abarundi kandi usibye inzara banavuga ko bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi cyane bajyanwa ku rugamba batarya. Bavuga kandi ko ugerageje kandi gusobanuza ngo amenye icyabaye umuviramo gukubitwa ndetse no gufungwa.
wahaye RPA amakuru yagize ati tuvanwa ku muyobozi umwe tujyanwa ku wundi, umuntu wese kandi ugaragaje kutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Aba basirikare bavuga ko kandi batigera babona umuyobozi wa brigade yabo uherutse kugera i Baraka keretse iyo aje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi kandi bari Baraka bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga agasanga ari ibinyoma. Mbere makuru kandi mu buryo bwinshi make kugira ngo tujye ku nkuru yacu, reka nce muri Sudani mbabwire ko hari inkuru ivuga yuko muri iki gihugu cya Sudani, kimwe mu bihugu byo kuri mugabane wa Afurika, hari inkuru rero iturukayo ivuga yuko abantu bagera kuri 21 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato. Byibuze abantu 21 bapfuye nyuma yuko ubwato butwara abagenzi burohamye muri leta ya River Nile mu majyaruguru ya Sudani, nk'uko itsinda ry'ubuvuzi ryabitangarije BBC. Urubuga rw'abaganga bo muri Sudani ruvuga ko ubwo bwato bwari mu rugendo hagati y'imidugudu ya Taiba Al Kawad ndetse na Daim Al Karai, butwaye abagenzi bagera kuri 30 barimo abagore, abasaza ndetse n'abana. Umuvugizi w'uru rubuga Dr Mohamed Faisal Hassan ati amatsinda batabaze kandi akomeje imirimo yayo kuko hashobora kandi kuba hari indi mirambo myinshi. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje ko abayobozi bo muri leta ya River Nile bavuze kuri wa kane ko imirambo 21 yabonetse. Ababyiboneye bavuga ko ubwato bwarohamye kubera umuraba mwinshi cyane wo ku mugoroba wo kwa gatatu mu gace ka Shendi. Mu itangazo kandi ryabanje, itsinda ry'abaganga yavuze ko abantu 6 barokotse. Iri tsinda kandi ryasabye abayobozi kohereza itsinda ry'abatabazi n'ibikoresho byihariye kugira ngo rero ibikorwa byishakisha nabyo birushaho komeza kugenda byihuta. Mbere makuru kandi akomeza kugenda avugwa, igisubizo cya Olivier Nduhungirehe ku bihano bivugwa ko Amerika iri gutekereza gufatira igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko iyo bihano biza kuba kandi byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwakwiriza yombi rwakakira yombi rwakwemera ibyo bihano. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabigarutseho kandi mu kiganiro haye radio mpuzamahanga wa France RFI, ni nyuma yuko hakomeje kandi kuvuga inkuru z'uko amahanga yaba arimo gufatira u Rwanda ibihano birimo biremereye, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano Washington rwasinyanye na Congo Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe asubiza kuri ibyo bihano kandi yavuze ko ntacyo bishobora gukemura ku bibazo by'ingutu bimaze imyaka myinshi byugarije Congo Kinshasa. Yavuze ko iyo ibihano kandi biramuka hari icyo byafasha u Rwanda rwakwemera kubihabwa byihuse. Ati ibihano biramutse kandi byakemura ikibazo cy'ingutu kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati nabisinyira ejo mu gitondo kare. Amakuru ya diplomasi y'u Rwanda yibukije ko mu myaka ibarirwa muri 15 ishize u Rwanda nabwo rwafatiwe ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa gatatu, ariko bikaba bitarigeze kandi bibuza uyu mutwe kongera kandi gufata intwaro. Hanyuma kandi ati murabizi ko hagati ya 2022 na 2023 nanone habaye gufata ibihano u Rwanda. Ese byigeze bikemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2023? Ya intambara yubuye. Ati nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira 2021. Minisitiri Nduhungirehe akaba kandi yashimangiye ko imvugo y'ibihano yafashwe nk'inkoni y'ubumaji, ati ntacyo yigeze ivuga. Muzima ati nta bihano na bimwe rero bibaho ku isi bizatubuza kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko abaturage bacu kandi bakongera guhurura n'ibyo bahuye nabyo mwaka wa 2019 kandi bikozwe na FDLR. Ikaze rero muri aya makuru yacu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na MONUSCO nyuma yaho rero uyu muyobozi witwa Viviane Van der Pel ageze muri uriya mujyi wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Goma. Akaba rero iri tangazo rya Viviane de Pel, akaba rero umuyobozi wa MONUSCO rero yagejeje igoma icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cyaho. Umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango wa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO Viviane Van der Pel yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kandi kirenga umwaka ahageze icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege kandi cyaho cyafungurwa. Kajugujugu yagejeje Viviane Van der Pel kuri iki kibuga cy'indege mu gitondo cyo kuri 12 Gashyantare 2026. Ni ubwa mbere kandi iki kibuga gikoreshejwe kuva ihuriro rya 2023 ryafata ubutegetsi ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025. Impamvu nyamukuru yajyanye Viviane Igoma no kuganira n'abafatanyabikorwa barimo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira kugenzura ibahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira.
Akanama Karoni kandi gashinzwe umutekano ka MONUSCO inshingano yo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya RDC na M23. Ibyo bizakorwa kandi ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka EGVM. Yagize ati ndagira ngo mbibutse ko mu gihe gishize kandi kirenga umwaka kwa 26 Mutarama 2025 nari mu ndege ya nyuma herukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nari muri kajugujugu kandi ya mbere iguye hano. Nizeye ko ibi biraba kandi ntangiriro gufungura mu giciro iki kibuga cy'indege kubw'ineza y'abaturage b'uburasirazuba bwa Kongo. Ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge. Jean Pierre Lacroix yasobanuye ko mbere yuko muri Uvira kandi hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo kandi zigenzure uko umutekano waho uhagaze. Mbere makuru kandi reka tujye kuri Eric Prince mbere gato yuko tureba n'andi makuru atandukanye babwire uko abacansho ba Eric Prince bifashishijwe mu kugerageza kandi gukura AFC 23 mu Uvira. Umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare kigenga wa Blackwater yohereje bacansho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro rya M23. AFC 23 yafashe kandi umujyi tariki ya 9 Ukuboza 2025 ikomereza muri centre ya Makobola. Kuva mu mpera z'uko kwezi ingabo zidasanzwe za RDC zo mu mutwe wa Hibu ndetse na Chita zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'ihuriro zifashishije intwaro ziremereye, indege z'intambara ndetse na drone. Ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko amakuru byakuye ku masoko ane yemeza ko Eric Prince yohereje abacanshuro kugira ngo rero bakoreshe izi drone mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikomeje kandi gukaza ibitero bigamije gukura AFC 23 muri mujyi no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Ayo makuru avuga ko aba bacanshuro kandi bakoranaga n'abajyanama b'abanya-Israel bagize uruhare mu gutoza imitwe ibiri ingabo zidasanzwe za Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buryo zakwitwara ku rugamba ku manywa na nijoro. Gusa ngo abanya-Israel bo bari bafite inshingano yo gutoza gusa. Tariki ya 17 ya 18 Mutarama 2023 kandi yakuye barwanyi bayo bose muri uyu mujyi ishingiye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zayisezeranyije ko nibyubahiriza ibiganiro by'amahoro bibera i Doha muri Qatar kandi bizasubukurwa. Icyo gihe akazi k'abacansho ba Eric Prince ni kagikenewe ku rugamba uko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo yasubiye muri uyu mujyi kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Mutarama bitarwanye. Umwe mu bayobozi bavuganye kandi n'ibi biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yasobanuye ko aba bacanshuro basubiye kandi mu nshingano yabo yibanze bahawe na leta ya RDC yo kurwanya inyerezwa ry'amafaranga yinjizwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro b'ibihumbi bitandukanye. Yagize ati bari bakeneye kandi ubufasha mu kwisubiza Uvira bifashishije ubushobozi bwose bari bafite uko basubiye kandi mu mushinga wo kugenzura uburyo umusoro winjira. Nubwo abacansho ba Eric Prince basubiye mu birombe by'amabuye y'agaciro bivuga ko leta ya RDC ishatse kongera kandi kubitabaza ku rugamba basubirayo. Hanyuma rero tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye tujye mu gihugu cya Korea ya ruguru. Inkuru iravuga yuko Perezida Kim